من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Deputy Minister of Islamic Affairs, Dr. Ahmad Zahid Ali, mirege mi forum ga taqrir kurawa ilmuri ministry ge iswering school tawge kiyawa dariwarun school tawge iswering wadagin tibbevi emha loboti akhunna ukhtun dura gatun mi jalsa ga bayr welwa
emmeha loboti akhunna ukhtum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan mahuge reta hiya kuruma beve hiya forum taka anikaves marhaba almenna anikaves almenge umurga ituru Ramadan mahaka baddaluwe mifada forum takega bayrumge fursatu libigen dikamataka Allahan hamdu kura adi hameyaku mi fursatuge beenun hifa algumennayakuga mi forum ga bayriwe wadagatumataka tiya emme be fulum wadaginne kamataka marhaba dannawa shukr dannawa algonda hawale fawazi maiki mirege mi forum kuriyadago taaraf kurum mirege mi forum feshumuge gotun kirit Qur'an kiyawa devvi Pakistanuge mashhur qari al-qari Muhammad Ibrahim efahuga mi forum ge taaraf algon mi kurigendani kuring aharike eggota mi forum ki hama tiya emiha befulun shawgorel wala wafada adi tiya emme befulun noves aguhuri mawlumatake libigen daane forum take kamuga waane kamon umid kura mi aharu mi holuga jumla 13 forum me kuriya gendiyuma wani hama jehifa ege tereng nuwa forum ki hama kuring aharike wese fadan ilmoring hushal wadeva forum take aning hataru forum ki kodoko tafatu hataru forum malege higher secondary school takun hushala devwa school ihya forum ta hema miyaharu ehin artakavre ituru forum take mi holgaves adi rajyege eki sarhat takwas kurigen deve rajyege atoltoge terega miyaharu af forum e kurigen dima wani handelifa egotun mire mi forum ma fahuga madumare atolu ihya forum toge furotama forum mihara feshigen dan alon mi forum ma anekay amburi annan libi famoti kuda kuda wagut kole mi wagut kol terega mi forum ge taaraf kollumataka mirege mawduwa ki heyo badalaka Ramadan umida ki mi Ramadan maha ki almen emmenge wes hayata heyo badalake nuwane maha kavegen diu mirege mi mawduwa insaf korawani Minister of Islamic Affairs Dr. Ahmad Zahir Ali adi Divrajye ke Qawmi University ke lecturer Sheikh Hasan Latif Musa mirege mi takrira fawga wes hama ehen ihya forum taka media haruge ihya forum tawges Korea gendewonu gota bæveringe meduga guruwatu negigen anhem bæverinna adi firhem bæveringe medun howaleve fas bæveriyaka inama hadiya hawal korongonna hama yakuga huriha ihya forum taken ekkonnege bodu guruwatu ves miharu sonnanakama algondu ama ilan kollamun miha hisabun algondu mi hawal kollani mirege mawduwan insaf kurmataka mirege ilmorina Dr. Ahmad Zahir Ali adi Sheikh Hasan Latif Musa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ministry of Islamic Affairs Deputy Minister adi Ministry of Islamic Affairs is swearing فضيلة الشيخ حسن لطيف adi Pakistan ke مشهور قاری محمد إبراهيم University toge emeha iswering school toge iswering dariwarum bayar wadan emeha befum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ade alondu ama kudako detim bahiddanwa lafa fadilatu sheikh hasan latifa mi mawduage kuriya diuma alondu hawal kollana ade
ඉංගුණාන්වානේ මේ මෞදූග ඒ වාෆදන් හිය බදල කර රමදාන් මස් අදේ මේ හිඟ මේ මෞදූග වාහක දක්කායරු වරග්ගින කන්තත්තකේ අවුණුමෙන් හඳානුග බහට්ටෙන් ජෙහි අදේ කීත රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ හයාපුල බලාලාකම වනී නම අවුණුමෙන් ෆෙන්නානේ කීත රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් රම්ලෝ මහ खास समालक में दिव्वा मंजर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में इहया को दिरूमट का एकलेक फान तैयार वडागनवा मंजर और में फिन्नाने कि रसूलुल्लाह के हया पर बलाला फकम वनीनम एकलेक फान अमिल फल तैयार वडागनवा फदाए एकलेक फान के फैमिली एकलेक फान के दरीना अंबिंग रमज़ान महोगे अड़ुकमायगें उलुवु मटका खास अहमियत कमे एकलेक फान दिव्वा इरशाद के दिव्वा अदी अवण मिन्ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुली सीरत बल्लवाला बाफकम वनीना व फिन्नाने एकलेक फानु मुली रमज़ान मस हेद कुरे भी गोई एनी मस महा वरत तफात रमज़ान मह तैयारो मटका रमज़ान महोगे कुरी मस शाबा महु रोदें हुन्ने उमा रमज़ान मस अवमा विदिगें सहाबी बेकलुन्ने इदिब्बा इरशाद तका मिहुरिहा कंततक बलाला फकम वनीना मारून में फिन्नान रमज़ान मह की खास गदर देविगुंबा एकलेक फान वरंग अहमियत कम देवी मसरिका शक नहीं रमज़ान मस खासवा इस सबबें गई कीर्त कुर्बान रमज़ान महोगा बावा लिब्बु कीर्त कुर्बान गे मस्सरेवस बुनवेनी मिहम्बे खास समालक में दिव्वा कीर्त कुर्बान किवा विदालुमा कीर्त कुर्बान मुराजा कुरबुमा कीर्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी मस्सरुगा एहनिह मस महवुरे इतुरा कुर्बान केवा विदालवाकम अवण में इंगेने तारीख बलालाफकम वनीनम आदे रोदें हुन्ने इरु एमीहेग्गे उलमा एमीहेग्गे सुलूक बहट्टन जहेनी वरत तफात को मी महु अळुकमगा मीहा हुन्ने इरु हुन्ने जहे वकिकाल सिफतकें हुरे एमीहागे अमल त बहट्टन जहे वकी गोते दीन गवनी खंडालु वाफ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पर इंगे रोदें हुन्नेरु बस मधुकुरन जहे ने का दोग वाहक त दक्खागे नुआने का देतरि जस्सागे नुआने का मी हुंगे गात वाहा किफागे हिंगागे नुआने का एनगे उलुं रंगल वांचे नूं कम वनी नमा रोदान लिबन जे धर्मया सवाबिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिहि कन नुदिब्बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर बनी मीहक एन गोस्वाहक तद्दक्मुन्ना दोगवाहक तद्दक्मु एक्किबा नुआकम बनी नमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला एदुवडिगे नुए एमीहिगे नुकायनु बय हुरुमे उलुं इस्लाह वांचे उलुं इस्लाह वुं ए मुहिम कम हमें कोता अस्वाफानी की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस फुले ए कुम्मरियकु मलाइक बेकलक मगतकु हिंगवमु ग्वाल बाने ए हियकंत कुरा मिहुन्ने मिमस्सरुग हियकंत हियकमागे कुरियदा अदी ए ग्वालबा बेकल ग्वालबाने मिस्तकुने नुबाकंत कुरा मिहुन्ने एम्मे कुडवेगे मिमाहुगे शरफट्टका ती कुरा नुबाकंत तक्कुरुं हुट्टालाश गोस कंत कुरुं हुट्टालाश नहीं कुरविकंत तका दुर्हिलवाशे अल्लाह रूही वडिगन नवा गोतंग उलेशे इंगे चिकी मिमाहुगे शरफ मिमाहुगे मैकमट्टका
ගෝස් කන්තත්ත වෙස් කුරුම් හුට්ටාලාශ නුබෑ කන්තත්ත කා දුර්හිලවාශ ඒ මෙංගේච්චකි මිමහකි හාස්ස මහෙක්කං අදි අඩුවස්වාෆානිකී රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ බස්පුලේ මීහක් ඒන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හසරතුන් ධර්මයා සවාබ උම්මීද් කුරා හාලු රෝධ හිෆාෆකම බනීනම ඒනගේ ඉස්වදිය හුරියා ෆාෆ්තක ෆුස්සවා දෙබානේ අල්ලාහ් උම්මීද් කුරන්ජේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමිහෙක් කුරා අලුකන්ත කබූල් කුරබානේකම උම්මීද් ඔන්නන්ජේ ඒ යකීන් කමා එකී රෝධ හිෆන්ජේනි ධර්මයා සවාබ දෙබානේකම තිමන්න මිකුරා අමලකී එයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එංගේ ගොතා එක් ගොතක් කුරා අමලෙක්කන් කෂවර් කුරන්ජේ ඒ ගොතක් රෝධ හිෆාෆකම බනීනම කීත රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයාන් කරබනි ඉස්වදී හුරිහා ෆාෆ්තක ෆුස්වා දෙබානේ එම මි බයි හදීස් තක බලාලාෆකම බනීන අරවන්න මෙන්න මිෆෙන්නනි උලුන් ඉස්ලාහ කුරංගෙ බෙජෙහ දොග් වාහක ක දුර්හෙල් වාංජෙහ ගීබ බුනගෙන් නන්නුවේ දේතර ජස්සාගෙන් නන්නුවේ අදි ෆාෆතක දුර්හෙල් වාංජෙහ कुफ़ाफ़्तका दुर्हिलवांचे अद अल्लाह सुब्हानहु व तआला उम्मीद कुरंजे मिहिफा रोद कबूल कुरवा अदि दरमिया सवाब दिब्बाने का ए गोतुग हिफाफिकम बनीनम अल्लाह सुब्हानहु व तआला एमिहे किबाए रोद कबूल कुरबनी दिन मिगोतुग मुली मस हेद कुफ़िकम बनीनम इराद कुरविया कुरियं वै दोस्त बाकी दोस्त एमिहेगे उलुं रंगलवान तर्बियतुगे इल्म वरिं विदाळवे वकी दुहे वंदिं ए विस्सक दोस तिरिहक दोस वकी खमे कुरुं मती देमिहोरेज्जकम वनीनम एमिहेगे आदियकं एकंतब्बाने तेदुबुणनी अबद्वेस नुवायकंततक दुर्हेलवनी अबद्वेस එහෙම වෙජ්ජකම වනීනම එමීහෙක්ගේ ආදියක එකන්තත්ත බදල්වානේ එහෙම මි රෝද මහු අරන්මෙන් රංගලකන්ත කුරා ෆදා රංගලකන්ත කුරුමති අබද දෙමිහුන්නකම වනීනම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉරාද කරවියා බාකී උන්න දුවස්ත ඒනගේ උලුම් ඉස්ලාහ කුරබාන ඒ මි අරන්මෙන් මිගොතක දෙමිහුරේතෝ මසෙක් කුරින්ජේ එස්සබබකි දෙන් දුආ කුරු මි වරම් මුහිම් කමේ එංගොඩන්නවා දුආ කි එම්මෙ මුහිම් එක්කන්තර दुआ की ए आलोकमुगे असलु एम्मे मुहिम मुकंत और अबदे अल्लाह सुब्हानहु व तआला हजरत दुआ दन्नमंजे ए हदवा बरगस्कला को अड़ागे अमल तंग इस्लाह कुर्बादे उलुंग इस्लाह कुर्बादे एम्मे हान बाकंत तका दुरहिल कुर्बादे इखलास तर कमा एकीगा उरेदमक नुआ खमेग्ग दुआ कुरब्बाफ कम बनीनम अल्लाह सुब्हानहु व तआला एमिहेग दुआ इजाब कुर्बान आदे अडवस्वाहवाणी तिम्मीहेग वाहक बेर नुकुमे वडायन्नवि हिंगाल मट्टक विस्सारवे वागदवेगिन हियाव मट्टक तनक वणि वदे मडुकोल्लितन मतिन इलगंडें आस एवन दिमाल एवन होहळमतीग जेहुनि नुकुमे एन्नें एब्बिस्कोते दें एकी तिम बेकल दुआ कुरबनी एगितनें एब्बेकल दुआ कुरबनी हदवा वरस कला को तिमन्ने की उजूरे मीहुन लबा मसेके कुरवा मीहे कीमे और में गितनें वरगिन बेकी उजूरे मसेके कुरवा मीहुन लबा मसेके कोफ बैफार और में नंगल कंतते सेबकुरे उजूरन दिए से बहिफेट्टे ए एक गोत कबस दीन खुद कुरा कमेनु एन दुआ कुरबनी हदवा वरस कला को तिमन्ने की उजूरे मसेके कुरवा मीहे कीमे तिमन्ना मसेके कुरवा फेमेन उजूर देमन दिया में एकतने एकक उजूर बला नए एने का उजूर देवे को तन्नुये तिमन्ना ए उजूर बला आदे तो तिमन्ना मसेके यानी हुरी में एक लार को तिमन्ना बेन नुये एक तो बहट्टा के ए इतरा बोडको ए गेंगुले रंगला ए बेलहेट्टुमुगे नियतुग तिमन्ना एय बकरिया जमला इच्छी गणे ए दिरुवा हेदीमे ए दुहक एत जमाने क फहुं ए
මීහක ඇස් මුන්නේ ඒ බල මිවෙන මීහක හදාන් එබෝරි හැ තිමනකී මීගේ එත zamanek kurin තිවා ගාතුගා මසෙක්ක කුරි මීහක තිමන්නේයන් හග්ගවා එක්කල උජූර දේශ දන්නවනි බේරන් නුකම වාදී ය නුකම ඒ මීහා ගොයාගෙන් ඇස් බ්‍රණී ඒ බල මීහාය ෆෙනේහේ එහුරුහුරි ජමල් තකා වාදීන් එෆෙන්න හුරියා බකරේ තකා එහුරියා එච්චකි තිබාගෙච්චිස්සේ දා හිෆාගෙන් දාශ දේ මීහා දන්නවනි ඒ බල මෙවෙන් මීහක තිමන්න ඇස් තිමන්න උජූරේ මියේදෙනි තිමන්න මලාමායන්න කො තිමන්න හග්වා මින්වර දේශේ බුනනි තිමන්න මිබුනනි මලාමාත නූනේ මිකුරණි තිමන්න සමාසය නූනේ මිකුරණි හුරියා එච්චකි තිබාගෙච්චිස්සේ තිබාගේ ඒ උජූර තිමන්න බලා බොඩකොෆ මියදු ඒ නුකුන් නතිජායි ඒ හුරියා එච්චි ෆෑන්දාශ දෙන් එච්චි ෆෑගන්දනි දෙන දුවා කරමනි ඒ දුවා බරකස් කලාකෝය ඒ අමල් එයි තිමන්න හැමේකනි ඉබරස් කලාංග වජුෆොල්ට කා කුරිකමකම වණීනම ඒ හද්දවා බරකස් කලාකෝය තිමන්න මෙ මිතනුන් නුකුතුමගේ දොරෙත් දක්කවාදේ මිතනුන් සලාම වෙවෙන මගෙත් දක්කවාදේ දෙන් හදීස් ගන්නනි ඒ ඊළඟට එක්කම අනි එක්කාරේ ජෙහුණකම තිම්මිහුන් දුවා කුරීම එක්කොත් තිම්මිහුන් නුක් මේවරෝනේ දන්නෝ මොලේ වාහකේ කී ඉඛලාස් තර්කමාය කීග කුරේෆෙන් අමලකන් හවාලා දෙවවා දුවා කොෆිකම වනීනමස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මීහික දුවා ඉජාබ කුරබානේ ඉඛලාස් තර්කම් මුහිම්මි උරේදකම නුවා කමෙගේ ගොතුග දුවා කුරුන් උරේදමකන් අරා නුගතුම ඒක උරේදම නුහිමනේ ගොත දුවා කොෆිකම වනීනම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මීහික දුවා ඉජාබ කුරබාන එහෙමීම දුවා කුරුන් වරම් මුහිම්කම රෝදමහු නුබෑ හුරිහා කන්තතක දුරුවේ උළුමුගේ තෝෆීක දෙවුමෂා ෆායිත්වෙගෙන් මී දාරම් දෝනකේ එක් ගොත කුරියන් වේ දුවස්තවස් හිය ගොතුග දෙමි හුරවේතෝ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හසරත් කා දුවා දෙන්නම කී වර මුහිම්කම එහෙම ඒ ගොත අමල්ත බහට්ටාෆකම වනීනම ඉරාත් කරවියා අරුණ මෙන්න මී රම්දෝන් මහකි අරුණ මෙන්ගේ දිරුණ මං හිය බදලෙක් ගෙනුවා මහකවමකී එක්ෂීකම් වාකම අරුණ වාහකොල් නිම්මාලාන් දුආක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අරුණ මෙන්න අරුණ මෙන් කුරා හුරිහා කන්තතේකි ඒ ඉවරස් කලාගේ වජු ෆ්ලොට්ක කුරා කමකම් ගාලෙවුන් අදි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අරුණ මෙන්ගේ අමල්ත කබූල් කරවුන් අස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහ් الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزتري Minister of Islamic Affairs Dr. Ahmad Zahir, Ministry is wearing ilm wearing belani wearing dari warung wadagen tibbe emmeha befulun adi mijalsa dura gatun ballawmun adosawmun gendawa emmeha befulun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ade algonge emme iswajibaki tiye huriha befulunna mi barakateri ramadan mahuge tahuniyaya hewa edunta ariskuru ade algonda oti wara kuda wagutu kole enames mi wagutu kolge terega kuriye deveto algondu masake kuran algonge hayatu gawes waragina ramadan maha algonda kurimati wejje mi
mitana hutti mi hunneiru algondu hitamme arani algonda genewni kom badale bae mi surkhiya balairu surkhi gamiyati hew badale kar ramadan mas mihagina ramadan mastaka algon menna kurimati lewne iru algondu hayata algonda genewni kon hew badale bae hamagames algon komme fahara kues masake kurang algon ge hayata badalu genawma ad insana yaki warab bodati gonje hunta ka kurimati wami algon menge emme warugada adawa teriyaki shaytana emvima shaytani waswastakun algon men salame ve tibegen noni algon menna rangalu heyo badalen algon menge hayataka nugeneven em ekamattaka algon men MMS gadala masahe kuranjehe tibe from geterege wes tibbawane hama algon fadaen ramadan mas awmun wara boda gadala masake kurabi befru enmas wara gina fahara algon menna mi dimawa gotaki ramadan mas faitu ediumun algon menna alikawes ekuriga hayata emburi adeven ehme algon men ebajehe ramadan mahaki heo badale geneve masaraka hadan ministerge wahak fuluga wara muhim wahak vidal wejje ei tirihaka doho kamegga sabitu e hurumaki ei ekam badalu kollu mattaka wara faseh wegenda kameke hagigatu gaves rangalu wahake ngeta ad balama hinga algon menna mi ramadan mahuge terega badalu kolleweni konkahala kantattaketto hamagamis ramadan mahuga algon men reyalu kan kurang kirti qur'an kiyawan allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga munajadan nawan mingos waragina alukanta algon men ramadan mahuga kurang adi baik hala adatavves algon men du kurang masake kurang em egotung algon men na genevidani konkahala badaltaketto badalu mattaka algon kuriyadan em furatama ismi fennani ramadan mahaki umra nubaddaluge fursatike ramadan mahaki umra nubaddalu fursatike ay kinetto eme furatama ismioti taqwaweri umuge fursat Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuga mi angawani la'allakum tattaqun mi kon ayatitto kir ramadan maha behegoto Allah subhanahu wa ta'ala baawale vi ayatuga mi angawani la'allakum tattaqun tiba mi hunga maccer ramadan mas fardu kuravvi roda fardu kuravvi tiba mi hun taqwa veri umattake konka makattakato taqwa veri umattake taqwa ke maane ki kobat taqwa ke maane ki Allah subhanahu wa ta'ala ya birwati Allah subhanahu wa ta'ala ke adab birwati ehmima roda Allah subhanahu wa ta'ala fardu kurabbi taqwa veri umattaka taqwa veri umon den algon menna libeni konkahala kantattaketto ve salgon men balalanga beje ekan angawa Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum mi ayatuga mi angawani tiyabami taqwa veri wejjiya Allah subhanahu wa ta'ala tiyabab mi huna hakka batil waki qur'ane mage
දක්කවානේ අලුගොන් මෙන් කොම්ම මීහක වෙස් බේණුන් හක්කා බාතිල් වහි කුරානේ මගෙන් හොදන් එහෙම අලුගොන් මෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තක්වා වෙර වෙජ්ජියා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලුගොන් මෙන්න දක්කවානේ හක්කා බාතිල් වහි කුරානේ මගේ හැම එහෙම මේ ආයතුගා මෙන් අංගවනි දෙවන කමක තියබෑ මීහුන්ගේ ෆාෆ ෆුස්සවා දෙවානේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හැම එහෙම තක්වා වෙරුමුගේ සවබුන් අලුගොන් මෙන්න කාමියාබා හැමය වාසිල් වෙද වාසිල්වාන් ෆුර්සත් එබලිබ දින්නවා නසීබ එබලිබ එහෙම එවස් අලුගොන් මෙන් තක්වා වෙරුමුගේ සවබුන් අලුගොන් මෙන්න ලිබේ වරම් මුහිම්මු කම හගීගතුග නසීබ දින්නවා නසීබ ලිබුමකි رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول من أنقاف من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أقول من فافة فهوين كمجه مسج الله رسول صلى الله عليه وسلم وني ذبافة كباتو مانيكي رمضان ما هو الله سبحانه وتعالى كتم وإله حضرتهم درميا ثواب أديجن إحياء كفينما رمضان مس إحياء كفينما أركن كفينما أميها يا الله سبحانه وتعالى فافا في السواد الفاني إنك فافا الله سبحانه وتعالى في السواد الفاني إنك كريجا كريفه رفافة في السواد الفاني هما إهم ريكون مولي عمرك داروما لبيري ممسرك تريجي بعد ليلة القدر كهنتو معكم مولي عمرك فرصة من لبني الله سبحانه وتعالى وحي كربني ليلة القدر خير من 1000 شهر إنهاس مصر بره ليلة القدر ويلره جم ماكن يترو جنبه رجع سوابا دارما يترو جنبه ده ليلة القدر إنهاس مصر أرجون بلا لايف كما بيجيا أي أرجون مجي عمرن كيها وريتو قاعد كأردي هتينغهرا تيمها يتدوه قاعد كأرجون مجي عام average عمره كي قاعد أرديها هر ميهكو إنك عمره average عمره كورا أركما نبدل ريه ليلة القدر ويلير ورم مهم حقيقتك إره لبيعتو مرتكا قدالا مسك كرو ليلة القدر همنني رمضان مهوي كندي هيك جبا فهودياك خاصة فهودياك أرجون من بجه هيو كان يتورو كرا إريج دعاء جتوجا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دسكت دبافني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني هذا مها حساب أرجون من هيو بدلك قراني هيو بدل أرجون من حياة جنوما قراني كون كمتو بلال ما هنگا إصلاح قران هوري كون كانت تكتو أرجون من بلال ما هنگا එමෙ ෆුරතම කමකි බේකාරු වාහක දෙක්කුන් දූකොල්ලු බේකාරු වාහක දෙක්කුන් දූකොල්ලු එගොතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අරුණ මිකුරා මිදක්කා හුරිහා වාහකේ ලිව්වා මලායිකතුන් ඒ වාහකත එබ ලිව්වා අදි හැම එහෙම මිසමානුගා ખાસකෝ මිසමානුගා අරුගන් මෙන්න මිහාරු හෝදිෆු හෝදුන් තකුන් එබෙන්ගේ අරුගන් මෙන්ගේ හංගඬ අරුගන් මේ දක්කා වාහකත රිකෝඩෝ මුන් දාක එහේ මාදම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදරතුගා අරුගන් මෙන්න කොන් ජවාබෙත්තෝ දෙවේනි හුරිහා වාහකතකේ හුරි රිකෝඩ් කුරේෆ එමි අරුගන් මෙ විස්නන් ජෙහෙ වර මුහිම්මු කම බේකාර වාහක දක්කා අගන් හිතන් එරි වාහකතකේ දක්කා එහෙන් හෙදුමකි එයි වර ගෝස්කමේ ඒ අරුගන් මෙන් වර සුම්පා කන්කුල තුනකම අරුගන් මෙන්ගේ දෙහයා බර්බාදු වෙගේ හිඟා දානකම
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muaz bin Jabal radiyallahu anhu ge arihuga ekaleeg fan hadis kurabwani ekaleeg fanunge duufulga hifahattawagen hunnawa hadis kurabwani tibage du mi gunawan tiba hifahattash Muaza hadis kurab tibage du hifahattash ehmi algon me ebaje khasa gotegga me Ramadan mahuga ekamuge tamrin libiganna du hifehettu viyanuda wahaka dulun nudekku ekam molin du kollu mattaka me Ramadan mahuga tamrin libigatmaki waram muhimmukam den hama ehemme ekaleeg fange hadis ekga mi angawani falyaqul khairan aw liyasmut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut Allah akhirat duhan iman wa miha hew bahebbuna hushikame noni ela den kom wahaka etto dakkani hanuhunna hushikame emmi eggotaki hew bahebbunun aneggotaki hanuhuru viyanu da wahaka dekkumaki ei eggotaka ves algon menna faida wekkamenno kobato duluge afattaki emme furatama ghiba bunu dogu hedun debodun gazuf kurmaki mihege boluga zinege tuhumatelu furassara kurun fahish wahakata dekku mi hattawe salgon menna kiriti qur'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun kanda eligen mana kurabba fawa kantat mikan kan algon men kurakamuga wanya mi barakatir Ramadan mahuga algon men kura heyo amalu bekar wegenda emi egguna wahak mihar midiyei ei duluge wahak devane me annani kom wahak etto bekaru belunta du kollashe loluge wahak miwes Allah subhanahu wa ta'ala algon men devwa fawa waram muhimmo ni'mate waram muhimmu gunawan mi ni'mattaka algon men kufru werwegen noan mi ni'mattahuge beenun heyogotuga algon men hifamwa Allah subhanahu wa ta'ala kiriti qur'anuga mi angawani qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum kalegi faano Rasul sallallahu alaihi wasallam mi angawani kalegi faano mu'min takunna vidal washe tie baamihun ge belunta tirikurashe adi tie baamihun ge ladugunawan rakka tirikurashe ehme lolum bekaru belunta belumaki viyanuda fahish kantatta belumaki ei algon menge amaluta bekar wegin hingadane kame khassako algon mitibeni rodamahu waram muhim alukame geterek rodeki waram muhim alukame Allah subhanahu wa ta'ala khassa kurawwa fawa alukame Allah subhanahu wa ta'ala ehen alukama khilafa miyangawani timan ilahe e alukama sawabu devwani jaza devwani ei khassa kurawwa fawale bodukamun ekan engew mattaka egota wahi kurawwa fumiwani eme eha muhim alukamenge terega tibeiru algon men ebajehe algon menge gunawanta rakka teri kuran ya'lamu kha'inatal a'yun kirti qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabuni Allah subhanahu wa ta'ala denawodigen nuwani konkametto algon men lolun kura khiyanat tabis Allah subhanahu wa ta'ala denawadigan nawawahaka miayatuga angawaf miwani ehmwima algon men warabboda rakka teri kuran jehe gunawane lolaki hama ehme ehen hadisegga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi angawani al aynani tazniyani wa zinahuma an-nadar lolum wes fahish amal kurewe ei belume mi kam wes algon men mi kam wes rakatri manje timwana gunawanuge waha kanek kam yannani ei kongunawanetto hi
ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮು ಗುಣವನ್ ಹಿತಕಿ ಅನೆ ದೆಗುಣವರ ವರಸ್ ಮುಹಿಮ್ಮು ಗುಣವನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಿ ರೀತಿ ಕುರ್ಆನ್ ಗೆ ವಹಿ ಕುರವನಿ ಇಲ್ಲಾ ಮನ್ ಅತಲ್ಲಾಹ ಬಿಕಲ್ಬಿನ್ ಸಲೀಮ್ ಸಲಾಮನ್ ಹಿತಕಾಗೆನ್ ಆ ಮೀಹಕನ್ ನೋನಿ ಎದು ಹಕುನ್ ಸಲಾಮಕ್ ಕಮೆನ್ನತೆ ಕೊಬಾತು ಸಲಾಮನ್ ಹಿತಕಿ ei ehtuga dabaren nen hite dabaru jaha to hituga dabaru es jaha damilo es jaha ei ekamaku maanawi kame dabaru daganduga dabaru jaha gotakan non hituga dabaru jahan algon misalaka hitun viyanuda manzar tabbala kam vejjiya kamfatun viyanuda wahakata aduha kam vejjiya e huriha echme jamaawani konta katto ekkala gunawana hita den namadan hunnairuwes ekkala manzarutan enage khiyalam mi annani geto ekkala aduta enage khiyaluga mi hunnani enkam vejjay namaduge beenuma kikobat ehem wima hisaf kuran jehani fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur lolen nune kanuwani hashigandugawa hittake rasul sallallahu alaihi wasallam ka hadise inna fil jasadi mudghatan hama algon menge hashiganduga ebawe gandule kole إذا صلحت صلح الجسد كله رنگل وجيا مولي هشيغندو اس رنگل وده وإذا فسدت فسد الجسد كله غوس وجيا نوباوگين هنگجيا فساد وجيا مولي هشيغندو اس فساد وگين هنگا الا وهي القلب دناشه هيته اهميما هي algon menge hi mi horiha kamakun saaf kuran algon menge bajhe viyanuda adutakum wes viyanuda wahakatakum wes saaf kuran e bajhe bay faharu allah subhanahu wa ta'ala egota algon men viyanuda wahakata dakka viyanuda kankan bala hadakam bejjiya ehitta allah subhanahu wa ta'ala ehituga sikka jassawa eme kafirun ge hitab hegatun allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani khatama allah ala qulubihim allah subhanahu wa ta'ala wani eba mehunge hituga sikka jassawa fe adi hama ehemme kirti qur'anu allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa hileya vorewes bay faru mi hilewegen de nya tuga mi muradaki hen ayate ga allah subhanahu wa ta'ala angawaf mi woni am ala qulubin aqfaluha emi hunge hittawani taluta kelle fahiye viyanu dakam එහෙම වියානුදා හිත්තවානි තළුලේ ඉෆාගේගතු එහෙම මේ ගොත අංගවාප් මිවනි මිකංකං බන්දුවුන් හින් හරුවුන් හිත් තළුලෙවුන් හිතුගා දබරුජහුන් මේ හත්තාවස් කීරිති කුර්ආනුන් අරුවන් මෙන්න කුර්ආනුගේ උස්ලූබුන් අරුවන් මෙන්න අංගවාපාවා කන්තත්ත එහෙම මිකංකං මිගොත වුමුගේ කුරීගා අරුවන් මෙන් ජෙහෙන හිස් සලාමෙක් කුරම මසහෙක් කුරම Allah subhanahu wa ta'ala ge hadrata algun men dairu salaman hitagagin deveto gadala masakak kuran jehena algun kobato salaman hitegge sifataki hituga hamajehum wan ala bi zikrillahi tatma'innul qulub danna she Allah ge zikrunne hita hamajehun liben
එහෙම අල්ගොන් මෙන්ගේ හි ඒ හැමහෙමෙන් හිතක හදාකම වෙජ්ජ අල්ගොන් මෙන් කොරන් ජෙහෙකම කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ zikru ගිනගිනන් කරු තෞබා වජා'a බිකල්බින් මුනීබ් මේ ඉබ්‍රාහිම් අලයිහිස් සලාම බෙහෙගොත අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බාවලබ්බාෆා ආයතුග මෙවනි එකලේක ෆාන වඩාගති තෞබා වෙගෙන් වා හිතකයගෙන biruwetimun Allah subhanahu wa ta'ala biruwetimun salama hitege ane sifayaki Allah subhanahu wa ta'ala ya biruwetimun wajilat qulubuhum Qur'an kiyewe hindu ebami hunge hita biruwetikam wannane Allah subhanahu wa ta'ala kiriti Qur'anuga mi angawan madumoliu summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah ham migas mennani kiriti Qur'an kiyewe hindu emihage hita madumolikkam wannane wahaka ehmi mi algon men visnan jehekandat eka misalaka algon men mitaga nuni adi algon men madrasaga nuni algon men amille Qur'an kiyewairu hita evves kahala madumolikkam nuwannakam bejjiyage mane kikowato adi kamakunu de adi rangal kuranga bejje hita e madumolikan annan den Allah subhanahu wa ta'ala ge zikru ma viyanuda kankamun durwegatna දුරගතුම ගදාලා මස්ක කුරංග බෙජේ දෙමෙ අලුගොන් මේ වාහක දෙකි තින්ගුණ වලුගේ වාහක මේ අන්නනි ඉන්න සම්අ වල් බසර වල් ෆුවාද කුල්ලු උලයික කාන අන්හු මස්ඌලා mi tingunawna behegotun algon mengi teren komme mihekwes mas'ul wan zimma wanje qiyamad du Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratu kuriga algon denne vihen kamfatun deke wahaka gosmi unnani hituga harulaf hama egota lolum bala belun tawes unnani hituga harulaf den kihinetto mi wani ege sabun himmi wani kochakatto එක හුතුරු බස්ත ගොස් මෙලෙනි හිත ෆාහිෂ් මන්සර්ත ගොස් මෙලෙනි හිත හසදයා රුලි ගොස් මෙලෙනි හිත දොගා ගීබස් මිමි ගොස් එලෙනි හිත මිහුරිහා එච්ච මෙලෙනි හිත එමි හිම මිවනි කෝචකත්තු ಕುಣಿಗೊಂಡಕ ದೆಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ಕಲೆ ನಮಾದ ತಿಬೆ ಇರುವೆಸ್ ಕುರುವಾನ್ ಕಿಯವಿಯಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆ ಕುರಿಯಸ್ ಕಿತಮ್ ಹೇವ ಕಮೆ ಕುರಿಯಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ಎ ಮಂಜರ್ ತಕ ಯಾಡುತ್ತಾ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ಖಿಯಾಲಂ ಅನ್ನಾನೆ ಎ ಮಿ ವರನ್ನೂರ ಕಾತರಿ ಕಮೆ ಹಾಗೆ ಗತ್ತು ಆದೆ ರಮದಾನ್ ಮಹಕಿ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮಿಹಾರ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ವರಗಿನ ಫೆನ್ನಾನೆ ಮೀ ಫಿಹಾರತಕ ತಂತನು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ವಾಹಕ ಎನ್ನುಂತು ಮೀ ಎಕಹಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ವಾಹಕ ಎನ್ನು ಅಳ್ಗೊಂಡ ಮಿ ದಕ್ಕನೆ ಎವ್ರೆ ಮಾ ವರುಗದ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ವರ ಬೇಣುನ್ ತೆರಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ವಾಹಕ ಮಿ ದಕ್ಕನೆ ಇಂಗೇತು ಅಳ್ಗೊಂಡ ಕೊಮ್ಮೆ ಹೆಂ ವೆಸ್ ಮೀ ಮಹರೂಮ್ ವೆಜ್ಜಿಯಾಯಿ ವರ ಬೊಡ ಎಮಿಹಾ ಮಹರೂಮ್ ವೆಗೆಂದಿಯೈ ಎಹಮಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವನಿ mi massaruga miwa hewkantakum mahrum wa mihaki huriha ku mahrum we fawami ehmi eggotaka wes egotam mi massaru fonwalagen kamakunu dan emmi ma mi gitereng emme furatama kamaki ko bato re alukan ehmi re alukama khas massara ki ko bato mi massar e re alukama Allah subhanahu wa ta'ala wani matiweri daraja devvafa ginaguna sawaba daruma devvafa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi ramadan mahuga Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas tarikama ekiga emiha alukan kofre alukan kofiya emiha ge iswediya faafata Allah subhanahu wa ta'ala fussawa devwane ebure muhimmu kame wannarto algonde madama marwiyas Allah subhanahu wa ta'ala ge hadrat danje hunas fusso ma eki gadan algonde komi kusberuma
ngebra wargada rangal promotion onnane to nonnane kayagi ade qur'an ge masar Allah subhanahu wa ta'ala mi masara behego tummi angawani komba haketto kirit qur'an baawale vi masare mi angawani ehannunto ehmi mi masaruga adi ehem masare ga names qur'an kiyewan algon me bajehe eheni hem masarta hugawe salgon me hayatu ga algon men qur'ana wakiwegen dan jehe evves sawben kirit qur'ana ki kihaware ge fotekkan ege nama algon men efen eggotaka wes donu qur'anam me algon handam wa gotun new zealand ge university egge professor ki christian kuriga enege namaki gary miller ena masakka feshi nawaste ka haddi hategga qur'anun kushen hodu mattaka eneki christian fadiriye ehmi warabon masakkate ena aslu e feshi enege deenattaka warabon masakkata kawan to qur'anun kushefeni jiya en aharu wanden ena kuri masakkatuge natijaya ki kowata tibefuluna engoda gannawato ena muslima kavvi miharu enege namaki abdul ahad ena lionu fe miharu diwe ba tarjama kurei fe boy adi algona kannege e print kurawunu kame chap kurawunu kame ehna me sirat kurviyati dari warunna war muhim fataka vegendane adi algon me emmen ves war muhim fataka e fe vegendane Allah subhanahu wa ta'ala kalam fulun kihina algon men kushen hodani algon men mitibi ekan yakin koggen emi huna kabulunu kurawunu kam gabis emi ekun kushen no fennane la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi ekan ebbes batil echen no fennane kushen no fennane bekar wahakatake no fennane den konka hala wahakatake to ade mi algon midannawa emme muhimmu kamaki kiriti qur'an kiyewun waragina koronge beje mi masaruge terega rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadise gami anani man qara harfan min alqur'ani falahu hasana qur'anun emme akure kiyawa mi haybe sallallahu subhanahu wa ta'ala darumay debbe wal hasanatu bi 10 amsalha e daruma diha guna kurabbe adi emmima emme akure kiyama kihaware milimani diha sawab diha daruma den algon kudakom mi hisabe mi hadali yeto kirite qur'anu ga ilmurin ittifaq wa gotun tin lakka akur ebahimene ay ittifaq wa minwar bayin ilmurin evre bay comme soraka gina kama eba bune eme egotun mi hisab hadalima tim million sawab ebalibe efahar qur'an ekkol anekkol khatim kolli hatar fahar kiyawa fiya 12 million emme nagaru 12 million dollara 12 million sawaba aguhuri kochetto algon me muslimun qabul kura gotuga sawaba agu bodi ehmi me sawab hodumattaka algon men masakkenno ko mitibeni kiweto mihar misala ka algon mita tibba mi ko as buni 12 million dollar dena me kalemen mi khatim kol mi hatar fahar khatim kolle balashe bune fiya kihine towani 12 million dollar libenya kaaku to khatim nuko nani hatar fahar emmes beenu wan ekam evre muhimmu echege wa ka mi dakkani gatto 12 million ei rakka kurave eche mi promotion ga algon menna rakka kurave echege wa mi dakkani yeto e gelli genennu dane akhiratataka algon men rakka kura echen ei mi waram muhimmu eche wagutu swara karwejje dem mihar mi kiyawanje he goen algon dakkala mihiri efaharu ramla mahuga efaharu kiyawa kam vejjiya komme namade ge fahuga hatar safa
දෙෆාරු කියවා කම වෙජ්ජ අස්සෆා තින්ෆාරු කියවා කම වෙජ්ජ බාසෆා හතරු ෆාරු කියවා කම වෙජ්ජ 16 සෆා සෆා කියවන් ගාගණක දානි දෙවර දෙමිනට වර අලුණ්ඩ කියවේ ගාගණක 12 මිනිත් තරේක ඒ ලස්ලහුන් කියමිගත මිහා ෆසේහකම හගීගතුග ඉංගේ තොමා බොඩුම සක්කතෙන් නොම්මීකි එකම කල්ගොන් මෙන්න එකල මිකන් රාවා නොලෙවුනීම අතුන් දූවගෙන් මිදනි එන්නුන්ත අල්ගොනම් බේණු වෙදාන ෆාරුග එෆ්ෆහරා කියවාල එහෙන් හදාගෙන මිකම නුකුර වෙන ඉංගේ මිහින් බාලාගෙන් කියවා ෆියා වර ෆසේහවන් ඉංගේ ඒ කොම්මසොර වෙතෝ මසකේ කුරම හින්ගෝ ಕುರಿಯರ ದಿಮ ಮಗುವನಿ ಗುರುವಾನುಗೆ ಈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿ ಆಯತುಗ ಮಿ ಅಂಗವನಿ ಮಿ ಕುರ್ಆನಕಿ ಈ ಎಮ್ಮೆ ತೆದುಮಗ ಮಗುದಕ್ಕ ಫೊತೆ ಎಮ್ಮಿ ಫೊತುಂ ಅಳಗನ ಮಗು ಹೋದಂ ಜೆಹೆನ್ ಕುರ್ಆನ್ ತದಬ್ಬುರು ಕುರಿಗೆ ಕೊಗ್ಗೆನ್ ಕಿಯವಂ ಜೆಹೆನ್ ಕುರ್ಆನ್ ಹಮಯಕನಿ ಹಿಫ್ಜ್ ಕುರಂ ವಿಯೆ ಮಿ ದಸ್ಕುರುමුಗೆ ಇತುರ ಕುರ್ಆನ್ ತದಬ್ಬುರು ಕುರುಮಕಿ ಮಿ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆ එහම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ ආයතක මියන් ගවනි තියබෑමි හුන් කුර්ආන් තදබ්බුරු නුකරණි හයි ඒගේ මානේ කි කුර්ආන ආමද විස්නා ෆිකුරු නුකරණි හයි එක ක්‍රිස්තියන් මිහා කියහවරක විස්නාගෙන් එනේ ෆල්ලුනි එහම අල්ගොන් මෙන්ගේ මච්චම් මා අවලාකම් බොඩුන් තෝ අල්ගොන් මෙන්ගේ දරිවරුන්නා අල්ගොන් මෙන් මුස්ලිමු ඒ කුර්ආනු ගාවා එච්ච දෙනගතු මට්ටක ખાસකම් මි zamaanu ගා ඉංගෙතෝ මි කොන්කහල zamaanetto මිහාර අල්ගොන් මෙන් කියනි ටෙක්නොලොජි ගේ zamaane टेक्नोलॉजी के ज़मानों का कुरान की माँ मुहिम अच्छे हकीकतुगा अलगुन में न नेगुन कम गाविस एगा होरी इल्मी दिरासाता अलगुन में न फनिजी अलगुन में हैराम व अंतरिस्वान अलगुन में न एंगे गेनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुलदुम मंत कम के मतिवेरी कं तेतुमगु लिबिगतुमा एम्मे आयते विस फुदे मी बकरा सूरतुगे 26 वन आये अल्लाह सुब्हानहु व तआला वर कुड अल्लाह सुब्हानहु व तआला हेद्दे मखलूकिंगे तेरेम वर कुड कुड एच्चेगी मिसाल यस्साफ वनी ए कोजत्तो मदिरी की मिसाल तिबे फलुन एंगी वडान वातो कोच मिफेननी मदिरी मी आदे खिलाफ चेंगे तो मदरिया की एहमे अल्लाह सुब्हानहु व तआला सार जसाफन मदरिया अलगुन बलायरो अलगुन न लोले नस फेने एकमकु मदरी गेबवे सथे कलो अल्लाहु अकबर मदरी गेबवे सथे कलो नाजुक होंडुगडन इन्ननी ए अलगुन मेंगे मी हारो हंगंड फळाला वदनी किहिनेतो अलगुन मेन बोमिनरेव्वेस वद्दान उलेवे अलगुन मेंगे हंगंड एकम बोमिनरवरे मा नाजुकु मा ही एच्चे वद्दालनी किहिनेतो ए सवालकी या बेहेगतु वरगिन वाहकते बहुरी साइंस वेरिन विदाळवनी ಏತಿ ಹಮ ಕುಡ ವಗುತ್ತುಕೊಳ್ಳಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಸಿಕುಂತುಕೊಳ್ಳಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ವರ ಗಿನ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗನ್ನೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಗೆ ಗೈನ್ ಲೇಬೋನಿ ಫುರತಮ ಕುರಾಕಮಕಿ ಹಮ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಜಹಂ ಎಕ್ರಾ ಕಮೆ ಎ ಲೇಬೋ ಮೆ ಕಶಿ ವದ್ದಂ ಬೇಣು ಕುರಾ ಹಿಸಾಬ ದೇವರ ದು ಕೊಲ್ಲ ಫಾಸಿಕೊಲ್ಲನಿ ಅಸಿಕೊಲ್ಲ ಫಾಂಗಾಗೆ ತೆರೆಗೆ ಇನ್ನ ಮೈಕ್ರೋ ವಳಿತಕ್ಕೆ ಬೇಣು ಕೊಗ್ಗೆಂ ಫಳಾಲನಿ ಫಳಾಲ್ ಮಾಯಕುಗ ಬೇರ ಲೇ ಅನ್ನನೆ ಹನ್ನಂತ ಬೇರಲ್ಲೇ ನಾನು ದೇವರೇ ಅನಕ್ಕ ದೂಕೊಲ್ಲುಮ ಫಹು ದೆಂಕುರಾ ಕಮಕಿ ಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕುರಂ ಫಟನಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಿ ಹಿಗಾಂಗ್ ಏತಿ ಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ನುಕೊ ಲೇ ನುಬೆ ಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕುರುಮ ಗಾಬಿಲು ಕಂ ವೆಸ ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದೆವ್ವಾ ಫೋನಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಎಹಮಿ ವರ್ಗದ ಮಿಸಾಲನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಯಸ್ಸಾಫ್ ಮಿವನಿ ವಗುತು ನತೀಮ ಹೆನ್ನೊನ್ನಮ ಎಬಹುರಿ ಬಾವರ್ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಮಿ ಕುಡ ಕುಡ ಮದಿರಿಯಾ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹ್ ತಿಯ ಕುದಿನ್ನಕಿ ಮಿ ಕಿಯವಾ ಕುದಿನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಎಂಎಂಎಸ್ ಮಿಯಾದೆ ತೆರೆಗೆ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರ್ ಕೊರನ್ ಜೆಹೆ ಹಗೀಗತುಗ ಖಾಸಕ ಕಿಯವಾ ಕುದಿ ಮಗು ಹೋದನ್ ಜೆಹೆನಿ ಮಿಕಹಲ ದಿರಾಸಾತಕು ಇಂಗೇತು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಾರಿಫಾ ಕುರೆವೇನಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಮಿ ದಿರಾಸಾತಕು ನುಂತೋ
Qur'an gowalani algon menna Qur'an ge manhajat tabawan kon kal manhajatto visna fi Qur'an manhaj dengoti sihhatu hifehet ndetto nimmalam vit emmenit debba nimmala mihiri mi algon men kaabo hada nedeve chimi hennun to algon men sihhata miyakun rangalu mi ane faida no Qur'an gellum wani ehmi mikan kamun algon men durwegan nan ebeje nidumuge aada badal kurumattaka miwahaka kiyadi falgon den nimmala nigeto nidumuge aada badal kurumuge wahaka algon men hagigatuga sona gadiye nota elam gadiye beenu men noe hagigatu engeto elam gadin algon men ge sekundiye libeni gellum kama mi zamanuge dirasa takun dakkani e kihinetto wahake ki algon men set kurani algon men ge hashiganuga Allah subhanahu wa taala lavva fabe biological clock e clock wahake e gadi gulifa minnani algon men ge hashiganuge hinguma algon men ge washaage miwa alikama andirikama mi hunukama finikama mi huriha ichka gulifa mi hunnan ehwima nidam beenum wima e nidam beenum wa mi melatonin mi ufedani andiri wegen ngam den iru erima ekkala melatonin dasham midani den algon menge hashiganda e anna badalta mi annani ehwima egota algon men set wejjiya den beenum men wan ekkala elam gadiye ena beenun gadiyaka ene heleven ehmi komme kujjakwes egota setwe to gadala masake kuramvi algon men gitenen komme befulakwes ekama masake kuramvi Allah subhanahu wa ta'ala algon men emmena ekamuge hew tawfiq devvash mihiriye wahakata wagut waram muhimmo ecce den e wahaka mire algon fennani kurukolla mihiri algon men wagut bekar kurago tet kuruma hengos wahake ki game kuluma coffee mezutaka hengos mikan kamuga hennonto ekamuko Allah subhanahu wa ta'ala ge hadrata algon men danjeheni kon wagutege kamennenge e wagut algon men edena hatta iza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un e Allah subhanahu wa ta'ala e alun ambura duniya fonu bande ki kura du kolle wono wagut tahuga faitu wagutahuga kuranjehe amal hew amal kurumattaka alum fonu bade bande fonu eneto fonu miharu buddhi veriyeki mi wagutu masakke koggen mi horiha kamakun duruwe Allah subhanahu wa ta'ala engevi gotuga mi ramadan ma khasako devwa fawa promotion tahuga hifagen kuriyadda mihu adi khasako mikahala mi dirasata koggen mihar ebohri bayor dirasat ehmi ege aliga algon me kiriti qur'anuga mihira muhimmu wahakataka mikan kam bala fikruko algon menge hayata rangalu badale genna mihun kamiyab wani de duniya gaves ehmi ekamattaka gadala masah kura Allah subhanahu wa ta'ala algon men emmena ekamuge hew tawfiq devwashi ramadan karim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh admirege mawluwan insaf kurvi de ilmori naves arabada shukr danna jazakumullahu khairan ademyoti kurim mesalgonde ishara kolli fadan mirege mi forum ga baveri wadaginwi befulunge meduga negi genda kuruwatu negumge tayyarita kuriya daru galundu adivse far hana kolladen midi aharake seggota huriha forum takin ekko almen bodu guruwaten naga hama agbodu inam take dinama wani hama jefa emme faw forum ga mi hol gon emme faw forum e nawara april wa dohugere onna forum ga hemima mere ge guruwatun dimawa be fulum wes adi dima nuwa be fulum wes sama mere ge milipunu number ganukolu forwa bawa atingeto fahare ga di mere ge guruwatun dima no wes bodu guruwatu ga dima vedan
එම මිරේගේ ගුරුතුන් අලමෙන් මේ නගනි ෆොරතම ෆිරිහෙන් බේෆුලුන්ගේ තෙරෙන් ෆස් බේෆුලු අලමෙන් ගුරුතුන් නගන එම ගුරුතු නෙන්ගෙවම ෆිරිහෙන් බේෆුලුන්ගේ ගුරුතු නෙන්ගෙවම ආගොන් මේ දන්නවාලනි ඩිරෙක්ටර් අල්-උස්තාස් මොහම්මද් අලිය ಕುರತುನ್ನೆಗೆ ಫುರ್ತಮ ಬಾವರಿಯಕ ಇನಾಮ್ ಹೋಶಾಳುವಾಫವಣಿ BML ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಫರಾತುಂ BML ಇಸ್ಲಾಮಿಕುಂ ಹೋಶಾಳುವಾಫವ ಫಾಸಾಗ್ ಇನಾಮ್ तीने सुमे हायें अशे नुए तीने सीरियल नंबर 306893 هذا مي فيريم بيفورنان إنام هواكرو معلومي دنوالني سينيور اكزيكتيف دايركتور أفاد اسماعيل رشاد මේ ගුරුවතුන් දිමාව ෆරාත්තකොන්ස් ගණකොළු රක්කා කරවා බාවච් ඉංගත බොඩු ගුරුවත අහමෙද් දිමා දෙවන ඉනාම් ෆිරිහෙම් බෙෆුන් නහුෂාලා වෆවනි අමානා තකෆුල් මොලියස් පබ්ලික් ලිමිටඩ් ගෆරාතුන් ඉනාම් ලිබඩා ගන්නවා ෆරාතුගේ සීරියල් නම්බර කි 94 1 අෂේ 9494128 94 1 අෂේ Nine four 128 ಬೇರುಗೆ ಬಹುಣ್ಣೆ ವಿತೋ ಮಿ ನಂಬರ್ ಲಿಬರ್ಡ್ ಆಗನೆ ಬೇಫ್ಲೋ 94 128 තිම්මන නම්බර වල මෙහාර නගා දාන්න එහෙම දෙවන ඉනාම අල්මෙන් ෆහුන් හවාල් කොල්ලාන ෆෝන් නම්බර එබ තිම්මන ඉනාම ලිබඩාගෙන නෆරත් ලිෆා සීරියල් නම්බර කි 5169730 ෆහෙන් එකේ 6973 සුමේ ෆහෙන් එකේ 6973 සුමේ Ebon nito. හතරවන ඉනාම් ෆිරිහෙම් බෙෆුලුන්ගේ තිනේ දේ හතරෙන් ෆහේ හතරෙන් හයේ දේ තිනේ තිනේ දේ හතරෙන් ෆහේ හතරෙන් හයේ දේ තිනේ 32454623 ತಿಮ್ಮಣ ಆದಿ ಹತರ್ವಣ ಫರಾತ ಇನಾಮು ಶಳವಫಣಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಫರಾತುಂ ಎಂ ತಿಮ್ಮಣ ಇನಾಮು ಗೊತ್ತುಗ ರಿಯಾಜು ಸಾಲಿಹೀನ್ ಆದಿ ಹತರ್ವಣ ಇನಾಮು ಗೊತ್ತುಗ ಫಿಗುಸುನ್ನ ಫಹೆಂ ಹಯೆಂ ಹತೆಂ ಅಶೆ
ami hadiya koron first one inam eken hatere sumen ashe hayetine 140863 140863 first one inam gotuga hoshel fawani figu sunna eke detine hatere kuriya dengoti angen be fulunge guruwat angen be fulunge guruwat nangawani ustaz muhammad ali inam shukriya ismail rashad angen be fulunge inam hawa kuroma alon midannawalni alfaza wazifa muhammad adama angen be fulunge fortama inam evwana inam hoshalwa fawani bml islamic faratum bml islamic faratum hoshalwa fa faisa ge inam tiboda ganwa be fulage serial number ki 14305739 eken hatare tine sume fahe hatet tine noe eken hatare tine sume fahe hatet tine noe 14305739 devana number alme nagana mihar devana number ki devana yang anna farataka inam hoshalwa fawani madiha company private limited ka faratum me inam tiboda ganwa be fulali fa number ki 1991736 eke noe noe eken hate sume tinen hay eke noe noe eken hate sume tinen hay eke noe noe eken hate sume tinen hay 1991736 ame fahun hawal kollan ngeto timmana number timmana hatarwana di first one yang inam shalaf wani ministry of islamic affairs ka faratum timmana libera ganwa inama ki riyaz salihin timmana hoifa faratuge serial number ki 4998619 hatare noe noe ashen hay eken noe Four 8619 hatarwan number wal menagan timmana number dimai be flash wal fahun inam hawa kollan hatarwania me negunu number ki eke nuwen ashe sumen hay eke fahen hatare 198065154
fasfane hatarwania lesina musharraf minister islam ke faiz kafaratu hatarwana inamaki figu sunna fahin hayin hatin ashe me ar fasfane musharraf inamaki figu sunna ek detine hatare libodagan afaratu ke serial number ki den hatare sume ashen hatin hay den hatare sume ashen hatin hay 240876 240876 එබෝඩාගෙන යනවා eight seven six 240876 शुक्रिया वादी शुक्रिया मोहम्मद अली هذه سفارو إنام لبدأ هوريها بفورنس مرحبا دنوا آمنगे मिफदा कोम्मे फोरम कीवे समा मिफदा इनाम तका अदि एगे इतुरा आमंगे मैगंडु हम फोरम घोषळगिंदिया मालूमात तका आमंगे आलमेना फायदा कुरनिवे मालूमात तकुं आमंगे उलुमा आलमेंगे अखलागा फायदा होरी बदल तके लिबिगेन दाने फोरम तके कम आलमें उम्मीद कुरंग एकं आलमें यगिन कुरंग अनिकावेस कुरियंग वे हम කොම්මි හෆ්තායේ ගල්මෙන් දෙ ෆෝරම් කුරියන් අපගෙන්දම් හම කුරින් අර්ථකේ සෙග්ගතයම කුරියන් හොරි ෆෝරම් තක අති හොරියා බෙෆුන්නස් දවත්තෙම අලවන් මීරේගේ මි ෆෝරම් නිමාදාන හොරියා බෙෆුන්නස් බාජ්ජවරි දෝස්තකන් එදෙන් අල්මෙන් එම්ෙන් නවස්මි රමදාන් මහුගේ හේව ධර්මයා සවාබ මිමර කරවාෂ්